Usambut Menteri Rangba Khuborjylla bopet ikatanat PWD ba Prestone dan song mentah kesengi ke arpo arterik Khuborjylla ula Leit ban Jurip ke Surok Shillong Dawki kabla Dkut bat tua Haneng ke Shillong Laitlyngkot. Ladon lang hagni ke Jurip nado Deputy Commissioner ke East Khasinews, Superintendent of Police ke officer ketanat bat kumju na ke NEHU bat kiwe-kiwe. Habakren bikilat bathai Khubor, usambut Menteri Rangba Leit bahadian bikilat dap Jurip kelai ba Shipor imat kidon kamban penyat no da kawai pat ke Surok kat ba ke jingshnai ke ni ke Surok kadang yat syakman. Ti hadin manglawan kumni rengkat bakat tim hibarokwe nadu ka district administration nakaliang wen HDSL nakaliang jong ke kapludi road jongi bat kumjuru nakaliang jong ka disaster management tengi dan hang ne bat ki company ki ba pentrei kan Surok tengi yo I ke jing ka ba jur ba ka ba de bat kan ketua te kan bam kapor akaban repair kan ni te hadin nang tu ngia wan ruban pe ya ka yodon kadung ka temporary arrangement ka ban kumno ban light ya ka ya ki bri ka room ki ba mi ki ba ya ba Hiar se Dawki la ni ba Hiar se Pusla nang te ne Shillong tingla wan mendai ke inspection bat ka ba ngin se sim ni karai kham sibit hadin mengni song meeting apo IB hakaba nga iman ngi haban penya nang nei na thli na yomoyong bat kumju ro na nang thumai ban mi akan ka parmau ko jong iba krik hakabang ayat mentang ngai kalong possible temporary tang bakala bandai tang yakin light vehicle kam dei ban long ye commercial vehicle ndai kalong mai tang yakin light vehicle te yakani gin sai shong bat ki officers baro nakaliang district administration nakaliang NEHU nakaliang kapludi bain dia ban penbet kumdo ban le kan ka kam egin dia penbet lang bat Khubor snong bor thau bat kumjuk ini kendu yaki try si metro bakin sengo bahaban ailat yang bangin pendun kam ni ka Surok kat bom patla ban pendep ya kan ka construction nga patmai ya kan ka Surok kamtab na mar ba ka Surok kala Dkut not tingin ya kren yang ni bakin sengo bahaban sya kat bangin patla ban pendep kenang ba kila ban ya nang de